Dobar dan, dragi i dragi moje. Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako možete vrlo lako i brzo da napravite fenomenalne krasane. Ovaj put sam pravila krasane sa šećerom i cimetom. To je jedna vrsta i druga sa jabukama. Pa uživajte. Idemo na recept. Na radnu površinu sipamo malo šećera i otprilike jednu kesicu cimeta. Sve po želji prosto i vašem ukusu. Lepo to raspodelimo po radnoj površini i stavimo preko gotovo lisnato testo. Dobro pritisnemo rukom da se cimet i šećer lepo zalepe. Od testa iseći trakice, otprilike širine 1 cm. Prethodno očišćenu jabuku koju smo izdubili i isekli na kolutove preseći na pola. Trakice testa obmotati oko jabuke. Krasančiće staviti u prethodno dobro zagrejanu rednu na 180 stepeni 20 minuta. I evo kako oni divno izgledaju. Preostalu količinu testa također dobro pritisnemo i uvaljamo u šećer i cimet. Sečemo na trouglove i pravimo kiflice. Pečemo 15 minuta na 180 stepeni. I evo kako one divno izgledaju. Priznaćete i sami, zar ne? Pa da probamo. Evo našeg fenomenalnog krasančića sa jabukom unutra. Jabuka je dovoljno pečena. Fenomenalno, znači hrskavo, sa ukusom cimeta, ništa lepše nego jabuke i cimet, oni se najviše ljube. To me je zanimalo da vidim kako će da izgleda. Evo vidite, stvarno izgledaju kao kiflice i fenomenalnog su ukusa. Ovdje su one prazne, znači obavezno probajte. Prijatno